Pozdravljeni v oddaji Ambienti, s katero se sprehajamo po najbolj inspirativnih primerih naših bivališč. Ne boste verjeli, ampak danes vas bomo skušali spraviti v posteljo. Iz preprostega razloga, ker se tam dejansko dogajajo čarobne stvari, od katerih pa je za naše zdravje, duševno in telesno, daleč najpomembnejše spanje. Zato bomo kar resno pokukali v spalnico, se lotili ležišč in dobrih spalnih praks, pri čemer nam bo dejstvo, da spanje nikakor ni izguba časa, zelo jasno in strokovno razložila Sara Isakovič. Tudi zato, ker je ravno včeraj bil svetovni dan spanja. Ampak najprej rdeča nit te sezone. To so tujci, ki so vrgli sidro v Sloveniji. Stefan je v Afriki rojeni Nemec, ki je otroštvo preživel na Portugalskem, prepotoval pol sveta, kasneje se je preselil v London, no in na koncu je le našel Slovenijo. Natančneje vas Klavže blizu Tolmina. Pravi, da je Slovenija evropska Nova Zelandija, polna razgibane narave, smaragdno-zelenih voda in čudovitih gora. Preprosto zaljubil se je v te kraje, z domačini spletel prijateljske vezi in tukaj zgradil svoj unikatni dom. Smo v Baški grapi, kjer smo odkrili dve izjemni prenovljeni stari hiši. Polni sta starinskih predmetov, ki so večinoma že ležali v smeteh, lastnik pa jim je z neverjetno iznajdljivostjo in spretnostjo vdahnil novo življenje in tako ustvaril pravi mali hipsterski raj. Stefan, hi, and wow, this place is crazy in a good way. Please tell us, how did you find it and what was your initial plan to do with the property? Well, it's quite a long story because it started about 14 years ago. And me and a good friend of mine, Ben had this idea to find a farmhouse. And initially we were looking in Italy. Italy was too expensive. And a good friend of ours who goes fly fishing in Slovenia said, why don't you look in Slovenia? And at the time, it was funny because it was like, where exactly is Slovenia? You know, it's kind of the ex-Yugoslavia, all that stuff. It was 14 years ago, so, you know, things have changed. And we looked on the internet and we found one of the houses on the internet and came to Slovenia for a week and then looked at 4 places. And as soon as we walked up the driveway in Klavže and saw the first house, we kind of knew this is it. I mean, it was derelict since 1970s, something like that. So how was with renovation? How did you find the right people to do all the stuff, you know, the local craftsmen? It was initially, it was through a English-Slovenian website, which was like for an English community type thing here. And there was one builder who lived in Most na Soči, whose mother is Slovenian and the father is English. Right. So, and he was here at the time. And I think it was a message, we sent an email or something, and basically he started renovating the first house with this team of people that were all from here. Začetek gradnje je bil zaradi dvojezičnega gradbenika veliko lažji, kot bi bil sicer. Žal se je možakar po nekaj letih preselil nazaj v Anglijo, vendar so se med investitorjema in preostalim delom ekipe medtem že spletle tesne prijateljske vezi, ki so se ohranile tudi po zaključku del. Ko sta čez dobrih 8 let uspela kupiti tudi drugo hišo na posestvu, ni bilo več dileme, s kom se bo pri gradnji sodelovalo. Stefan rad pove, da so Slovenci izjemno ljubeznivi in prijetni ljudje, saj je v 14 letih, odkar biva tukaj, uspel splesti kar nekaj zares tesnih prijateljskih vezi. Ko so domačini videli, kako rad ima stare predmete in kako domiselen je pri uporabi le-teh, so ga tudi sami pogosto odpeljali na kraje, kjer je našel materiale ali predmete, primerne za ponovno uporabo. Prav ponovna uporaba je bila osnovno vodilo pri gradnji. Stare strešnike, ki so jih našli v zapuščenih hišah v Bači in okolici, so uporabili namesto ploščic v kopalnicah in v kuhinji. Iz nekaterih strešnikov so nastale stenske svetilke. Svetil sta potrebovala zares veliko, zato je Stefan zavihal rokave in lestence naredil kar sam. Večina jih je iz hitro sušečega betona, nekaj pa iz emajliranih posod, ki jih je našel na bolšjih sejmih.
Did you have any plan for renovation, any help from an architect? We did, not in the first house, because we basically didn't change the outside of the building. So that was all without an architect. And the design, I mean, I'm really into it and I really like this sort of design part and, you know, from inspiration of magazines, whether it's Elle Decoration or Wallpaper magazine, whatever. So I sort of got inspired by different things and then I keep a picture in my head. And because of my work, I collect things from all over the world. And that's how the interior basically started kind of happening. And I guess there's influences from all over, from growing up in Portugal, from living in London, from seeing what's around here, using the materials that you find here. In ko že govorimo o interjerju, naj povemo, da ima v Klavžah 28 vsaka soba svojo zgodbo. Vsak kos pohištva in zanimiv predmet, ki pritegne naš pogled, ima svojo zgodovino. Na polju med obema hišama so pred leti našli rimske kovance. Domnevno naj bi prav tukaj pred 2000 leti tekla stara rimska cesta. Stefan ima pripravljeno zgodbico za svoje goste o tem, kako je Julij Cezar hodil prav tukaj mimo njegovih hiš. Zelo rad jo strese iz rokava, še najraje ameriškim turistom, ki jo praviloma pospremijo z "Oh my God, this is so amazing!". V samih hišah je našel tudi zelo veliko zanimivih starih predmetov. Recimo leseno nogo, po vsej verjetnosti iz Prve svetovne vojne, našel je tudi stara pisma in z roko narisane tehnične skice, ki uokvirjene krasijo stene. Marsikateri kos pohištva ali posode je ponovno uporabil, prav tako masivne lesene deske, ki so ležale na podstrehi. Iz teh je skupaj z mojstri naredil unikatne postelje, kopalniško pohištvo in vrtne mize. Očarajo tudi kopalnice, ki so unikatne, saj so armature narejene iz starih vodovodnih elementov, bakrenih cevi in podobno. Tudi tukaj so razmišljali o ponovni uporabi in varčnosti seveda, saj je bilo potrebno opremiti kar 5 kopalnic. Obviously you have a really clear idea how to reuse the old things. You're the handy one, right? Yes, I mean clear is a funny word because it's not clear. At the beginning, it was all very unclear because you kind of go, oh my God, there's so many. Of course, you don't want to buy everything. You don't, you know, in big shops and stuff like that. You want to try and make it original and different and money runs out. And when money runs out, you need to become inventive. And that kind of worked in I guess, in the favor of the buildings because they make the rooms individual. And they make them just different because you don't see it anywhere else. Where do your guests come from? They come from all over the world. I mean, we mainly advertise through Facebook and TripAdvisor because we haven't sort of gone on the main platforms because it's been busy enough, which is really good. And because of the type of property that it is, it helps that the guests suggest their friends. Like somebody stays here and they like it. And that's how we get the next guest, because they say, you've got to go and see this place, and it's really nice. And they come literally from everywhere, from Canada to America to China, Jordan, Israel, Europe. Obviously, we've had Belgians, Germans, all of Europe. Italians a lot. Now the Italians are finally coming to Slovenia, because before they somehow didn't. I think they just still had a thing of, it's too close. Okay. But now a lot of Italians, Slovenians have also come, like sometimes people come from Slovenia, from Koper. If it's too hot in the summer, then they want to go to the mountains, so they come. Yeah, it's literally from all over the world. Tell us about the chickens you used to have. Yes, the chickens, well, last year there was still 16 chicken and at the chicken house, but then because they run around free outside, they got most of them. I think it was sometimes the fox or a falcon or bussard. I don't know how in Slovenian, you know, big bird of prey. Yeah, is it jastreb or orel? Probably. Yeah. Govorito malo slovensko, so I'm sorry about that, but a little bit. And they just got it. And chicken are not the most intelligent. Chicken are amazing, but they're not that clever. Okay, but deers are still here. Yeah, very much so. Deer, especially now is the season, the rutting season, and in the evening it's like Jurassic Park out there, like completely. We once, you know, we had guests and we were sitting outside in the evening,
And suddenly you get this thing, and they all ran inside the house because they thought it was like a bear. I mean, it is like Jurassic Park, literally. I mean, it's very, very loud. But now that's coming to the end of it. Yeah, no, there's deer. In the summer, there's deer. There's like 7 or 8 of them at night, and you can always see them or hear them. And then there's so many things. There's the little, in June, the first 2 weeks of June, you have the little animals that make light, you know, like Kresnica? Yes, exactly. It's like a festival, literally. Of course, it's their mating season, so it's a festival of that. And you see the stars, and you look in the field, and it looks the same. It's like the stars in the field. So there's all these different amazing periods of. Then you have Chamash, which is April till May. Then you have porcinis, and I mean, there's so many different things that you can do, and guests seem to enjoy it. V nadaljevanju vam pokažemo trenutni dom dobitnice olimpijske medalje Sare Isakovič, ki bo med drugim pojasnila, zakaj je spalnica tako pomemben prostor. Našli pa smo tudi iznajdljivo ureditev stanovanja na pičlih 22 kvadratnih metrih. Tretjino svojega življenja preživimo v postelji. In tam počnemo nekaj, kar je temeljno za telo in spimo. Kako pomembno je kakovostno spanje za naše telesno in mentalno zdravje, kako vpliva na našo učinkovitost, čustva in presnovo, nam bo povedala naša srebrna olimpijka Sara Isakovič, ki kot predavateljica psihologije učinkovitosti spanec jemlje zelo resno. Saro smo obiskali v Radovljici, kjer živi v najetem stanovanju, ki je polno svetlobe in lahko rečemo tudi ljubezni. Čeprav to še ni njeno sanjsko stanovanje, se v njem zaenkrat dobro počuti. Prvičkrat v Sloveniji sem na svoje, sem najela stanovanje s fantom. Izbira ni bila velika, tako da sem bila vesela, da sva šla samo na svoje. Sanjsko stanovanje pa seveda bolj tako polno stekla, tako da se res ven vidi, ali je to lep pogled na hribe ali pa na morje. Tako da zdaj pa dom si pa ustvariš lahko kjerkoli. Ja. Posebej ti si tega vajena, ko si ves čas malo po svetu. Ja, jaz že od majhnih nog, ko smo potovali po Indoneziji, Maleziji, potem smo se vselili v Dubaju, kjerkoli smo bili, z družino je potem ta hiša postala dom. Potem sem bila sama v Ameriki, tam sem zamenjala vsaj 3 stanovanja. Potem sem bila spet v Dubaju v drugem stanovanju, pa na Norveškem. Sara Isakovič, nekdanja uspešna športnica, dobitnica olimpijske medalje v kategoriji 200 metrov prosto v Pekingu, je med svojo športno kariero kvalitetnemu spanju posvečala veliko pozornosti. Spanje ji je omogočilo, da se regenerira ter naslednji dan bolj kvalitetno trenira ali tekmuje. Med študijem psihologije je dobila znanstveno razlago, zakaj se s spočitim telesom spočije tudi glava. In potem sem šele začela bolj resno dojemati to pomembnost spanja, ker sem na Berkeleyju študirala psihologijo in eno od teh predmetov je bila psihologija spanja. Ful zanimivo, zato ker se mi zdi, da 10 let nazaj se o tem še sploh ni to govorila. Tako da jaz, ko sem imela prvičkrat to predavanje, sem vedno klicala mami, oči, kaj sem se naučila o spanju. Idealno bi bilo 8 ur, zdaj 7 do 8 ur je še vedno sprejemljivo, ampak kaj manj od tega pa res ne. Ja, moramo pokriti tudi vse faze spanja, to se pravi, da je fino je, da gremo čim bolj v tudi ta globoki spanec, tam se telo recimo generira. Super je, če pridemo noter v to REM fazo spanja, takrat sanjamo, takrat se čustveno čistimo. Imaš spalni obred? Ja, se fokusiram lepo na dihanje, da si umirim glavo, da pošljem dobre misli svojim najbližjim, pa ponovim kakšne 2-3 stvari, za katere sem hvaležna, ali pa ponovim kakšno stvar, katera je bila res lepa ta dan. In vem, da še preden zaključim vse to, že spim kot dojenček. Kjerkoli smo, če hočemo optimalno funkcionirati, je treba dobro spati. Vsi se pa hvalimo s tem, koliko malo spimo,
ker sploh v Sloveniji si zelo len. V nekih kulturah nisi len, če dolgo spiš. Zdaj pa pri nam doma je pa ostani s posle, je treba delati. Torej ne spal bom, ko bom mrtev, ampak bolje bom spal zato, da bom dlje in bolje živel. Ne? Točno tako. Strokovnjak za spanje, ki je o kakovostnem spancu govoril tudi na zadnjem ljubljanskem TEDxu, Emil Marinšek, pravi, da je za regeneracijo, poleg zdravih spalnih navad, zelo pomembna tudi izbira ležišča. Ljudje ne dajemo veliko poudarka ležišču in se z njim ne ukvarjamo, v resnici pa spanje vpliva, se pravi tretjino življenja, ki ga preživimo na ležišču, izjemno vpliva na drugi 2/3 našega življenja. In samo ležišče pa seveda vpliva na kvaliteto spanja, ker če nam je ležišče udobno, se manj obračamo, je spanec globlji, faze globokega spanca so daljše in telo se bistveno bolj odpočije in bistveno bolj regenerira. Na čem pa je najboljš spati? Pravzaprav je to zanimivo vprašanje, ki se ga dosti ljudi sprašuje. Namreč imamo na trgu ogromno število enih ležišč, vzmetnice, vodne poste, ležišča iz lateksa, ležišča iz pene. Resnica pa je ta, da material sploh ni bistven. Bistven je, da je ležišče prav našemu telesu, da izberemo ležišče, ki nam odgovarja, na katerem bomo udobno spali in to se da pravzaprav z vsemi materiali doseči. Še najboljše je, če si lahko privoščimo vzeti toliko časa in si naročiti ležišče izdelano po meri svojega telesa. Kaj pa, ko recimo v primeru zakonske postelje dva spiva na istem ležišču, ne? Moški in ženske že potrebujemo malo različne karakteristike. Ja, to je naravno smešno za tiste, ki se ukvarjamo s spanjem, da bi imeli zakonsko ležišče, ne, za dve osebi enako za moškega in za žensko. To je pravzaprav smešno. Prav, moški si morajo izbrati ležišče, ki odgovarja njim, ženske seveda drugačno ležišče. Noben problem pa ni, da je to v skupni prevleki, da je to zakonska postelja, ampak notri morata biti pa dve ločeni jedri, vsakemu partnerju posebej prilagojeni. To pa mora biti obvezno. Ležišča danes se delajo prilagodljiva posamezniku, kar pomeni, da mora biti več conska, recimo vsaj 7 con bi imela na ležišče. Zakaj rabi več con? Zato, ker v ramenih, kjer je telo širše ali pa v bokih, mora biti ležišče mehkejše, da se prilagodi. Ampak če bi bilo pa celo ležišče mehko, bi se pa telo ugrezalo kot v neko visečo mrežo. Zato mora biti ležišče v ledvenem delu trdo, da nam hrbtenico podpre in tako se ležišče idealno prilagodi telesu, namesto da bi se naše telo prilagajalo ležišču. Kako pa se lotiti zdaj izbiranja tega, ko se človek odloči, rabimo novo ležišče, na kak način je najboljš, da se tega lotimo? Na prvem mestu bi povedal, kako se ne lotiti. Ne ga naklikati na internetu, ker so to instantne rešitve. Zavedati se moramo, da bomo ležišče uporabljali vsaj 10 let ali več. V tem času bomo vsaj 3 leta preživeli na tem ležišču. To je najbolj uporabljan izdelek v našem življenju. Torej, za nakup ležišča, ki ga bomo uporabljali 10 let, se je treba vzeti čas. Iti v strokoven salon, kjer so strokovnjaki, kjer znajo svetovati, in pa vzeti si moramo seveda sami čas in izbrati ležišče, ki odgovarja našemu telesu, ker to ležišče mora biti narejeno za nas. Slovenci smo znani kot izjemni ljubitelji avtomobilov in za svoj prevoz, to je za stroške avtomobila in goriva, potrošimo kar 1400 € na prebivalca na leto. Za primerjavo, v ležišča, na katerih preživimo tretjino življenja, ne? Z avtom se pa vozimo mogoče urico, 2 na dan, za ležišča pa investiramo samo 11 € na prebivalca na leto. Po domač povedano, svoje spanje cenimo enih 130-krat manj, kot cenimo svoj prevoz. Upam, da se nas je tale spalna vzgoja kaj prijela. Če bi radi izvedeli več, pa si razširjen pogovor s Saro Isakovič poglejte na www.tvambienti.si. Na naši spletni strani lahko tudi sodelujete v nagradni igri za novo ležišče. Bivališča na zelo majhnih kvadraturah so posebno izzivalen primer, ki človeka prisilijo, da ne razmišlja zgolj o površini, ampak skuša kar najbolje izkoristiti celotno prostornino nekega stanovanja. Primer tega so na primer avtodomi in plovila. V strogem centru Ljubljane smo našli iznajdljivih 22 kvadratnih metrov prijetnega in toplega vzdušja. Stanovanje sta uredila Tjaša Jesenko in Gašper Čerin iz biroja 2 Arhitektura.
Vsak je bil zadolžen za svoje področje. Medtem ko se je Gašper ukvarjal s tehnično platjo projekta, je bila Tjaša osredotočena predvsem na funkcionalnost in estetiko. To ji ni bilo tuje, saj je, kot pravi, veliko let živela v majhnem stanovanju, tako da razume, kaj pomeni, ko moraš v manjšem prostoru najti prostor za vse elemente. Res je, tudi jaz sem izhajala iz manjšega stanovanja, tako da je tudi moja osebna izkušnja življenje na neki majhni kvadraturi, pa še vseeno kvalitetno življenje. Tako da to sem želela tudi tukaj doseči, da je na tej majhni kvadraturi vse, kar uporabnik potrebuje in da se dobro počuti, kljub temu, da je pač 22 kvadratov. Največja značilnost stanovanja je mobilno pohištvo, ki prebivalcu omogoča, da odvisno od bivalnih navad spreminja svoj prostor. Glavne značilnosti tega stanovanja so v bistvu vsi premikajoči elementi, ki jih imamo, vključno s to mizo, za katero sediva, ki se jo da pospraviti, v bistvu se jo nasloni na zid, na ploščo, ki je na tračnicah in jo lahko v bistvu vzdolž cele stene vozimo gor pa dol in si čisto sami razporedimo prostor v bistvu po trenutni potrebi, ki jo imamo. Ne vem, če se moramo učiti, recimo damo tam dol hoknu, če imamo za jesti, jo imamo kle. To je glavna značilnost. Poleg tega imamo poslo, ki se jo pospravi v omaro. Glih zato lahko mizo postavimo tudi dol, čist hoknu, kakle je konec koncev dosta mnogo na sred, kjer sedimo. Naslednja značilnost, ki je v bistvu tudi zelo fajn, je kavč, na katerem sedite, se ga da raztegniti, tako da v bistvu je stanovanje namenjeno 4 osebam odraslim, ki brez problema bivajo krajši čas tukaj. Naslednja stvar so drsna vrata, ki se jih pospravi v steno, s tem spet nismo posegali dodatno v prostor, obešalniki, ki so direktno na vratih od garderobne omare. Tudi stole v bistvu pospravimo z dolžino skupaj in jih obesimo na steno, tako kot vidimo tukaj zadaj za nama. In to so v bistvu te glavne značilnosti, ki dajo nek karakter temu stanovanju. V tem stanovanju so bile stene zelo pomembne, zaradi tega, ker smo rabili prostor, da vse obesimo, da vse pospravimo, ker na taki majhni kvadraturi je treba dati neko opcijo uporabniku, da si sam prilagodi prostor, kar smo tudi tukaj želeli, da si sam prilagodi prostor temu, za kar ga bo uporabljal. Se pravi, lahko da vse ostalo na stene, vse ostalo v omare, pospravi in uporablja tisto, kar potrebuje tisti trenutek. Medtem ko je bila ena stena rezervirana za mobilno pohištvo, je druga dobila funkcionalne niše. Z dolgim vgradnim nizom v beli barvi se v eni nahajajo kuhinjski elementi, v drugi pa raztegljiv kavč ter postelja. Za kuhinjo je izbrana temnejša zelena barva. Največji izziv v bistvu pri prenovi je bil ta, da smo v zelo starem objektu. Tako da je bil kar izziv, da smo v bistvu sanirali sam strop, sam pod, vse inštalacije. Vsaka stvar je potegnila za sabo še nekaj drugega, sploh kaj star objekt, ker nikoli ne veš, kaj te čaka. Nekaj odpreš, steno odpreš tla, takrat šele vidiš, kaj dejansko je potrebno narediti. Nekaj že lahko predvidiš do določene mere, ampak lik vsega pa ne. Predvsem je bil velik problem, oziroma so se fantje kar dosti namatrali, da so ves material spravili dol, smo v tretjem nadstropju, pa pol tudi seveda vse gor po stopnicah, po škripcu, kakorkoli. Stanovanje igrivih arhitekturnih rešitev je bilo prvotno predvideno za trg, za kratkotrajno bivanje. Je pa načrtovano tudi tako, da lahko notri prebiva mlad par ali zgolj ena oseba. Lahko tudi študentje, ki dom prilagajajo svojemu, tudi bolj živahnemu načinu življenja. Vabimo vas na spletno stran oddaje, kjer vam razkrijemo strošek prenove tega stanovanja. Ob takih zgodbah se vedno znova samo po sebi zastavlja vprašanje, koliko kvadratov človek zares potrebuje za kvalitetno in prijetno bivanje. Kjer stanujejo dobri odnosi, je prostora vedno dovolj. No, ko pa je človeku zanimivo, čas še prehitro mine, kaj ne? Zato vas vabim, da po razširjene vsebine ter po vedno nove ideje za opremljanje, gradnjo in vrtove odklikate na www.tvambienti.si.
Naj vam prebujanje narave prebudi tudi sveže zamisli glede vaših domovanj. Upam, da se vidimo prihodnji teden, ko vam v oddaji Ambienti pokažemo primer mlade družine, ki si je v klasični hiši staršev zgradila sodobno mansardno stanovanje in prenovljeno hišo v Ukancu, ki je v lasti gospoda iz Rusije.